Keise ma zad a deux gant maniad ou botoquat siet. Mais da rezen oa mat en Amerikan ou ido souvenir. Botoquat gant même botoquat bas, hein, ici. Niket de pel sur. Bon, bah, durn, bu en ostaliri, hein, atei am azad, a gompanionet, a c'hoari egeni, a redi, binouiou bien, a naze dreistol c'hoariellou, zon erez da travise, quoi. Sais-tu, hag en oie, yovang tre, hein, meus gred anoudegez gant Yann Poins, ta terve, a oa peron de plach de grenardo zo, au chom en ostaliri dirag, en ostaliri al oa bar zageriaden, a hen deux alias de prejo, hag oa brut de ker, a bram gant e mat, a gant e brau. Na ze vije laket de gant, ken alias pre de vije, quoi. On vient e pelzo. Na ze oa de skol vian ker o vern. Bon, neket tremen revat an trer de gentan. Eno oa a symbol, me ben fin gant al vijero dem, den igoje brezon e pad ba par skol, pad neon skol, quoi. Mais bon, ben fin hebe skol ganem dreiz a voga. En al, an eni dioen vije gant al gantan, gant al net kemenez za, quoi. Nini vije gant al gantan den dioen a renke mont de gloz skio pe de der skio, gant al skolaire, quoi. C'est tu bet tolle dreis vogeren a goude ne va oa bet cause seken, quoi. Hag tambien du azator goude hatekis e kishen baz a chapel newe e gwediantik a honek e koskos hag barz azen aze o hatekis brezonek. Vije gret de hulse gant a notre clair a oa kure plouber goude brezel. A deux dever du azator person bullion. A zo vet brudet hag ne skrivedi e brezonek, quoi. A hema vije genem. Ni ron hallo dondo el ne goude. A lyrik bien a hakatekiz. Ah bon, ze tud dans mon marvat de zan ver hens. Bon, sais-tu a emes disket len brezonek a skriven tambian comme len drestel. A tam di azator na me bze de buur noir on a l'air brezel. Et gadi oa nantekant daou a hantarkan, pe tri a hantarkan. An eus kaset anom da Blanbruk Landrega. Laket am de len leoman. Bon, on bet les zones de gant mazonton a mazintin lavanan. Per a galiz lavanan. A oa da rousse skolerien de gentan e plou milio a goude e plou arat. Aliz lavanan a c'hoar d'amzad. Hag hin deus lakedan da len brazonek, deus rod leorio azonek ni, an azet deus lakedan d'ober ar genstrivadegman e nantekant daou hantarkan. E baz a reiz am avikad, a zo concours Yann Soyer, mai juin 52, grand concours enquête interscolaire de langue bretonne. Bon, sais-tu, in de zikour dans mode andorosé, aga hena hel me zrak skriva bazon, ega. Bon, ben ze oan drava, donc vech kentan din de skriva bazon, on dog zegla de hulse. Hag ma bet ma songe un neipris. Pe son zur he ma bet doubier bien napon de ce qui le minor. Hag ma rod d'an mam, a hon zo a 4 rue. Car hon a hanve un ti le minor déjà. On s'en vient merdra, essaie. A hon a be konton. Bon, a vueze gontanlier tout de bas roman ber bugel a c'hoat. Pegur e kichen keriad an kerovern a zo c'hoaz vraiment ne ket kin bras kin met a zo c'hoat kwad ker grist en do da hastel. Hag na ze traouzet meus kontet da bu a c'hoat.
hag a gonti ne c'hoaz barn leo on hachu ya emaz o roman diwar un vorioù a levezonnet gant le Grand Monde, hein, gant Alain Fournier. Voilà. Un al na ze vo diwar ben a prantat ze c'hoaz e bigornet suk a bar a mel. Diwar zator ne on ed skolaj plouarat. E skolaj plouarat e oa dizeblan an ol ouz a brezon nek daouz ma vije brezon e bar porz. Mais mendal oa dizeblan a vugale, dizeblan a gelenerien. Ne oa nemedon o tremen Arnaud an Dregoms ar brevet e zan briek. Ya, Arnaud an Dregoms ar brevet e zan briek dija da oulse. Roer a rantarkan, pepem a rantarkan. Ma zintin o vezan an Arnaud denirz. A real a do agret de bitrako, quoi. Pyramidenou et cartons à traverser, quoi. Pez vigérant votre cartonnage, quoi. Le disque de vichy mentar dur traverser même ça. Et nantekan 16 à rantarkan et on degemerd et skol normal zambriek. Dougloa ma kollet déjà une an gant a primo, j'ai de houlse primo affection, j'ai gade seize un douskeven tapan déjà un tambien, quoi. Hag ma kol blaoz hag unanal evit prienti ken strivad e gaskol normal vigigret de blaspen goude troisième, quoi. Troisième spécial ben a makilise pez oa kedem vigibé moi de dremen o arin on tre des classes geur quand je m'en tourne dut ana par on bet digamer dano a oa bet per din doudra gant ma zintin ma zonton. Bon, a zezo un dran hag en nei o doa per din skolran ar fals e gronwal. Zewa e nantekan 16 a rantarkan. A gant ma hin dirli, gant per a gimet a tout. A en o ma gret an oudegaz ne gant notre Mercer, Keravel, Charles Agall, Pierre-Marie Mével, Pierre-Jacques Elias, René Creston, Donatien Laurent. Est-ce qu'on normal Zandbri et goude on chôme de tribla? Biwa brezon egerien. Kalz memus zur nantar mette sped nanta. Kalz dud oa de kroserosrein a tout daze, an deus brodrege. Met ne gromsan ket. Moyen oa de gleur de phrase an gante, mais pas sped. Kentelio oa memusra un eur zun gant per la vanan. Hag vese on oa prédériet d'un temps labour war Arnaud an Dregoms a vaché l'uriez, quoi. Mais na dalveze de houlse ne met vid de menek, quoi. Mention, quoi. Pas vid ber di gemer, zezo deud diwez ator. Hag e lod an Dregoms a vaché l'uriez na ze oan bet de goulenetet gant dreo koulouarn. Zo bet kelen ar brezon e geran. Hag en skrivet barzonek o an dreo koulouarn. He oa de skorse kalag gavdi. Hag pigor an non luzien tambien barz hemadurioù, mutation, ouais. Bon, juste un trauzen eke kenez, c'est même vraiment véréni a liez adven yezardur, ou un trauzo. Et bez rire en naturel, quoi. Ah, un dron panket. Mais pas dur ket o hun, ne veret diou. Ah, vin tout d'arrêt penaos gred o ar dron tambien a brezon skrivet a war ze, quoi. Hemadurio ne ket traoù an gwelezet. A der koulouarn ne larde, egaleg ne larde, hein. Bon, mais je vais vous donner un truc, mais a he o c'hant but un gantan. J'ai une pipe GBD, mais en KPT. Qu'est-ce qu'on dit alors? Merde. Tu as la première ligne, merde. GBD, KPT, merde. M. GBD, KPT, M. Et après, tu te débrouilles, mais pour intervertir ça. GBD oa merk kern o butun gojal. Rank ken, me ma prene da ran butun diwer e golwe. Ze oa en nantekan maitrez 16 hoezeg a triugen. A meus gret a meus kulotet da ran butun ze, a goude meus o neo ar ndol agachu.
hag urzaman, meus gase. Bon, et nantekan triugen, goude a vachilourir, a oa stage ar fals e kerdis, e bro gembre. Mon que pege, mais non, bern, triugen, bordeze. Tout le mat du doigt. Ah, c'est vrai, d'industrie, baliadennou, présigennou. Un homme est dans nous dégues, dans Humphrey, Lloyd Humphreys. À Humphrey, dans Vietnam, et bref. Mais de où c'est qu'on vient à trois, mais Crogwa de la Bourde et Brace, quoi. Bon, déjà, nous, hein. Nantekan Trugen, n'avait on bécassé de school normal roison. Et vite, Kender un tam dans ma studie, et 8 baisans, Kellener co-complémentaire, quoi, PGC, quoi. À de gentan nazé ma dober propédeutique, vigigat de ces de Husse Blausken to Skolver, quoi. Skolver Lisiri. Eno, ma Kenteliu Brazoneg, gant per trepos, hag a chalon i falhun, chanoine falhun. Yezadur a troidiges. Trepos are troidiges met tem, quoi, deus a galeg da Brazoneg, quoi. Des industries, hein. Ah, de goed zo Brazonegerian, ba gentel om kekaz met de dozek, pemzek, hag pepini lare dam, quoi. A hen noten kemintra oa igaia. Hag de digi meier goude pedozon jeudi un gwelan, quoi. Mais, hag beplad an eleleg vijem pedet gantan eno vid hadvern, mais fin, un treo viche, net ad velelad, un treo viche evezoliert. Vichem beusar treo, boisson de café et tout, quoi. Guastel. Anaze, ie, quel sevinadurel brezoneg roison. Blakentan, on bet, non comme ce que j'en juste voir, penos, on bet casse d'anno, mais à Rio, donc, à wa de Housse, bali, funky, c'est liberté, hein. A goude de devia place l'issou, quoi, dit Wazator goude. En magret an odeges gant Janbert Duval. Janbert Piriou. Awa, nan diant ket met, awa ma mezage, kerodi zo, per pe bem kilometre de skerzern, kerzern, non, pas mur, quoi. Med Janbert oa bet de pel e Nouméa, quoi. Janchen Veillard, zo deux de virgou de penbraz, de zo mirdi ou ebreis, per roue oa barket d'arge, ou c'est kemenso, quoi. Un ovicegret de vige kozet, un vige kanad a dansal a roari pes, roari de roari de pes de Jacques Conan, un aze zevantam diwazator une anal de Juendrezen, car quand un autre mère, hag fin an abadan hedet de Juendrezen o un round de Hulse de Wellan. Zera envoren o kaer. Skol han adare med ispiciel naze e blawaz unan a triugen e zanterbot kichen an nuel wat. Kampiras, Loïs Ropars. Aze on les vaisons de case gant Loïs Ropars, Jan du, Harry Gourmelen. Bon. Hag goude hat kemer studiou galeg ir skolver, naze. Ipes a tout un trauze, bon, Kellener Charles Foulon, Kellener a galekos, a matre vid tout pez zelle de sevinadur breiz ojal an dolgren tout un trauze, quoi. An Jean Roux, zo bet de brut de boig an eleo, tus de plouk, pe me repra. Et ça dem philologies a galekos de Hulse, quoi. Mais hand va droit déjà wa ket nez, quoi. Hand va droit déjà wa brezoneger hag neve mez ze brezoneg, quoi. De Hulse déjà je zantaze, quoi. Brezoneg da eg an trepos, mais eye zepkin, non, mais wa ket possible ober mere lisiri moderne, da de lettre moderne, wa ket possible ober certificat de grammaire philologie celtique, velare real vid sozneg à la manec, quoi. Ni obligé d'avoir temen neye zepkin, quoi.
A pa de guerre vern, a oa krog a beiadegou e brodrig. Maia prat hag eskipai. Anna hem de wel neg. Han dou e triugen kam komana, gant loiz repar zrai. En o meus gred Monsieur Colmar, ça calme, hein? Monsieur Gadar nous dégage quand m'intéresse. Avec le me semble pas. Parce que Blauwaler n'a tri à Triugen en tout le rayon avoir une ronde de affaires avoir une ronde zonge d'ober rambier et stumre Lois repars et enterbot quoi. Hag mon gwed une qui reverne c'est mais c'est quoi de basque à voyen oh là là. De skouske de tom partout de on que betom. Ah un ou tout de du wem ou une ronde quoi yandu yon berpiriou Jacques Skosker une oli men garmenig Marie-Thérèse tout. Hag non tri à Triugen dit med na zom do Marie-Thérèse mais et plogo. Pennar bet. Das kommen non kas speller. Ja, bitte bege ras, ma gut mal in de Süd, gut mal in Amerik. Ag blauer skol hand are parce que afas on a jong et rusket dans zicour André Mercer. A Marie-Thérèse au roba boedem dans soisigen du, voyian du. Alors, de veiade gant zicour SBT, stroie de beiadeg ou trigger, Maia Prat. Aze, herri gourmelen a me, a mam c'hoariet an alwe, gant Père Jacques Elias, pessoir isavet gant Père Jacques Elias. Déjà, avant de den gant ton treuze, quoi. Hag in non war l'air, me skrivet naze penirez a genkis. Diwar leve zon... Enfin, farsaden, quoi. Pesicroari farsus, du voir les vaisons de Père Jacques Elias, Maria Prat, vel juste, mais il est Molière, quoi. Vel juste. Hag, en bande de des bars brud, et neve an dou war nugen, et nantekan roer a triugen. A roariet do a radio Kimer, dans Charles Adgal, blauar l'erp et... Ah non, blasé, comme dit, ya. Mais ouais, quoi qui donne Roma, Gervis de Hussein. Et nantekon pem à Triugen, blarog, naze wan bit handvet vel kelena galeg et lycée Landrega. Hag magret du stu kentelio brezoneg e kreizen zevenadur le Ernest Renan, a diwezat naze lycée. Hag oude betig ma leve. Et nantekon ben os vai trizeg la tremendra namz abion et nantekon trimor a pewarugen a me mesra vid Marie-Thérèse dans cette dire ba etretan ma tremenda dan arnoden o licence a DEA très brezon que maket arnoden o pigut ne waket anei pa wan romastu et rand quoi et très gouden dem vraiment de skriver brezon. Et très nantekon pewer a Triugen, nantekon pem a Perugen, ne meus ket skrivet nemet penadou e heloenou a gazetenou, quoi. Skol vreiz, povreiz, le trigor a travisse, quoi. Met, par an kroget d'ober skol vreizon eg lycée Landrega, e oa diwer a benadou ganin, penadou eon e brezoneg ez doar a drestol o komz eus a vue a vraiment. Evit ma hentelioù. Set en ahe on kroget da skriva. A naze e voe embannet gant skolvreiz ur huziet avalo doustein e nantekon pem a pewarugen. Da houlse oa Janberg Kemener o roba o ardro en emban. A goude, meus kendalhat da skrivañ ese. Je lance da meus kendal da skrivañ. Hag ar meus skrivet bremañ, ya, laket ebet do ar geloen, ugen, ya, en bannet roezek pezaitek. Un an ne neket metez
Leo, quoi, Gwirion, mais Ruizek de Nabeta, hag tri de vezan, tri peber de vezan bama, ça tu diras, Hugen Benak me schremet, quoi. A Chronico Kentan me schremet, zewa leneges testeni, quoi. Hein? Littérature de témoignage, quoi, Kentor, quoi. Goude, nos oiz, dans Nevel, oui, Goude, un roman tout ber, Barzonegu, hag harnet beach ebro eoerzon, donc clairement, mais vraiment, tu bon, beaucoup de mademoiselles me paieront, vraiment. Met pessoari bet. Akuskude makroge gant pessoari. Daumes bulhut, ar vue o ton hag o vond da heul ar mor, sorte pessoari philosophique, mais diwar vo jon goz a vordreger. Anaze da hortos kadiou, une histoire triste e barz tir egoz ben fin hondisrog diante o diou. Anelan a pessoari kentan ne win que penaos a chuviner. Me se kaven tu. C'était meus goulen hag an den a vichar, mais meus ket bet amser da lak de gaout a respond. Hag pessoarial, bon, papio, da hortos kadiou, bon, tir egoz, kadiou e mao. Bon, ma ko hon gen de helgen pessoari. Bon. Naze a vu hat kemer vlas, et nantekon seitek a trugen, on be handvet de kuzulier ker e beret, et l'air yon deud de chom et triblo a rop, quoi. Hag e 1900 e blaze, 1900 seitek a trugen, on eus krouet nebet tud de zoureis, nebet dilenidi, on eus krouet gant Pierre-Yvon Tremel, a oa de houlse mer kaon, a zo bet goude, mer kaon a kuzulier kanton, a zo bet goude député a Senedo, a zivaz ed d'an an a bret. On eus krouet naze un vaniz an dilenidi brezhonegerien. A oa barz vid ar gentan, Pierre-Yvon Tremel, mer kaon, Yves Guyou, mer ploerdut, Ropar Zomnes, mer plovei, Jan Jessin, deus les neven, o a kuzulier ker, Jan Berduval, kuzulier ker roazon, Bernard Cabon, mer Gouimek, a goude zo de Yvon Abiven, zantegronek, hag bedom dohugen hantarkan en ol, quoi. A ze oa oid lansa brezon, hag e bue humuniou, hag e vue foran dre vras, e vue publik dre vras, quoi. Bon, de gentan blaouiz o kentan he mat war an treo, mais goude dir za balamour de meurdra, quoi. Darn oa edu ol war goude, quoi, de ver député a tout, bon, on tapat goude gant gant o skoazel politikel, quoi, tout, war ket ez ade, on kekin lipkin, oui, treo zo, quoi. A naze ouelerie penaos Breiz so braz, Breiz pem departement, just. Pa veret de mont deus neipen digil e vise aliez nekedezet, hag a bodadego vije da zadan, zan beure, puis zan goude greiste, a pervu an dilenidi ve paket da zadan. De ve labor da zadan. Bon, c'est une non que plaît in très vraiment, mais non que de non que kin mer boy très min déglaçon, c'est ouais, Martez Jan Jessin, Martez Bas 3, c'est ce chom pel de gas très en haut goût quoi. Mais beso bigred labour. A tout un très panel ou l'air, a tout un très au de lac de bas tirke, a tout de très et beaucoup à un temps pebler a très zo vraiment ve gouet gant ya de brazone quoi, mais un très zi a roi très grand la rogue. Avoir casse dia sur la bourre de Hulse, quoi. Mais en fait, bon, c'est une vernquette dans le pays de Gret, vraiment, on m'a dit. Et blauws tri per Rügen, on bet handvenad a ver et beret, a gon chomod na heb betek Deauville unan. Bon, non que devant de compte tout, mais ce gars vel tout a ver de malabon mer, quoi. An hendal, bon, très au vide de braison, mais ce gars de case, mais très, on a crogue déjà, gone
une vanille à dileni brezhonegarian. Azemeus ma en vorenus o ar stern, met bon, très wal, zo rok, mais handan mené an ter zeizen, quoi. An ter zeizen, bah, ouais, espérer in an ter zeizen, quoi. Ja, bah, ja, glas Gwen Rue, quoi. Bon, vraiment, on levé dou, naït rez me, hag kendal bopet de gemer perz e bu a bares, hag bu nem zao, bu ar fal, tout naze mont amman ran, hag an leve goulen ganem non, quoi. Mont bas kroliou, helju sevenadurel, koje adeno travesse, quoi. Bon, vraiment, avec comme vous entendez bien, deux skriver et brezhoneg. Pirak skriver et brezhoneg, gwell peus tam penaos on deud ben fin da skriver et brezhoneg, mais mostra on prend do bakar boué ou an yo mor, quoi. Daos ma neke bi ingel an tre, quoi. Gant piou on bet levezon de nad revraz, vo pa meus kendal ha nad skriver, gant tangi malmanche, ja, Jacques Riou, Dreistol Jacques Riou. Dreistol Jacques Riou. Et oui, an dan evelou, bedon levezon kalg an yaout an aoueras. Et oui, da barzonnego barzonnego Jacques Riou bijni. Hag, et oui, penaos l'arfen romantou zo, kanfarden min a oer naze, a zo bet levezon evel just gant anti-satanazet. Bon, per Jacques Elias, là, on me déjà, Modeste Glandour, vit daous ma non ket tambet da du gant evenozio, me ingeled, ben skrivet tre o brau, gant Jan Berpiriou, ma ran malet. Evidariez, vraiment. Ah, evidariez, Yonago. Yonago est une de ma misri evidariez. Zo bet goulen gani gant Humphrey ne l'arni redit len Yonago. A bedon ti Yonago gant Humphrey. Charles Priel, skriver ni Rodriguez, skriver brau tre. Ernest Barzik, matri, bijni e brezhoneg Ern, Flour, Angela Duval, ja. Marteze blij ni mur pez skrivet e komz plen, evit pez skrivet e gwerzenou, quoi, evit barzhonego. Marteze a fait bon pepinir zonj di benze. Setu len an yen, me len bern, on daou len an galz a bremañ pigur gosan kerevat len an liz kreiznoz. Un tam lennan evit par an de gousket, a goude divu non toter pede lennan an eur, a goude, ouais, ça c'est bon, monsieur doit me droit. Il organise réveillé, mais Pascal, quoi. Aïkouillou, quoi, de ce nom est bien très. Mais m'avait m'a dit, mais dans ce moment-là, c'est vraiment ça, qu'il y avait des relèves et en quoi, qui j'en skin. Bon, naze, et tu es skrivanian haleg, naze, et tu es galo, et de gant Rabelais, Montaigne, bijnikas. Maupassant, juste, vid d'an evelou, Mérimée, Céline, bijni. On a varze de Verlaine, un mot Baudelaire, Aragon, Éluard, tout de rezek. Hag et tu es a breton da skrive galeg, René Guy Cadou, Gérard Le Gouy, Paul Keinec, Yvon Men, Armand Robin, Guy Vic, anaze Alan Kervern, et oui, de Naïkou. Et une disque digne, penaos au bar Naïkou, de barzhonego, ber, mode brojapon. Speler et un aouen. Et oui, d'un evelou, hag a chronikou. Ben, arrête deux a vu en drodin, quoi. Darvoudou a bepsort, bien a bras, Roare a den drodin, pe lennet e loenou, klevet e pos bien, gwelet e barzaskin nouel. Hag eskatse, hebet poezus
ar pevar bloaz war nugen ma on bet dilennet, ka aog be mer on bet kuzulier, pas troer là. Setu on bet dilennet pat pevar bloaz war nugen. Aze meus gwelet a desket ur bern treo. Di war ben a vu en dourdin, di war ben bue a vro, bue en dut. Meus disket de ye treo di war non ma unan. War a akter a tout treo. Bon, setu ou in dane velo, evit ar romantou bremañ. Ar romantou zo ber per vian, un dan vrasan zo, enfin, dopud rui, pe ber, pe bem vo gant de vezon gant envorenno bugaleez, quoi. Pe mojennou. Unan zo diazeet war vojen penaos teñzor run a go, quoi. Teñzor menebre, quoi. Zo vojen. J'ai bet kuzet teñzor menebre gant Gwenjan, un diogan dal a VON o gwejal gos, quoi. J'ai kuzet un teñzor barz a mene, quoi, tu menak, quoi. A gaz em eus kaset de skolidi de neivet klas de lycée Landreger de glas gant teñzor, quoi. Evet just deus ket kav nean. Pe matese deus kav nean. Car ben fin un teñzor a sevenad ur breiz, quoi, hag e brezhoneg, quoi. Men fin bon. Bon, na ze mojennou, historio klevedi a had gwiske geni, vel ba kanfad min a werna, zo a treuz bet klev geni a had gwiske geni, me bezuie treo gwir ye par oa bet ar saillet gendarmi ar or derien gant Yoankiz o ba fesnoz, quoi. Puis oa bet tro tout ar sono a tout un treurde, setu oa drougene hag to tout gwir oa bet ber. Men meus lak a ze stum tambien stum la brezel pikrokolin, stum ur a blen, tam. Bon, na ze c'hoaz, deus petra c'hoaz faltazi, quoi, bez eto faltazi, ovid a romanto. E ovid a barzonegou. A barzonegou aliez war trilero deus a pevar meus rivet, pem meus, embannet, quoi, deus a pevar meus embannet, pem meus rivet, a zo diouiezek. Er de a brezhoneg n'un tu a galeng n'un tual. Praz o koz meus laket degentan a blamour de gard mur lenerion metezek ar barzonegou, ne se kemet se dud len barzonegou. Tarwal vi kat tud de len met barzonegou ne vetor. Martez ze oit kat mur lenerion, diz o gwir. Videz etad martez ye labour rezo teski brezhoneg. Hag un dral c'hoaz e blij din labour de war yez o vise pizminkene, quoi. Pizminkene a pa ver tre vise, bon, ba, pizminket de yez, quoi. Se blij din o ba. Bon, ar intuon de se, barzoneg o ven ket hir per vion, fin a reiz un inket, setu bon, nek re labourus, quoi. Klask meus tre brezhoneg unan de, me bouf, re hir red, re skuizuz, tre egal, re skuizuz edo. Well, an iskrin vo a reont, quoi. Bon, an aze barzonegou. Met ouid naouen barzonegou, an afaral, ze, bon, dan evelou, bon, garvi, kad, nomlak, nan sket dome len Ouest France, pe nomlak, pe Telegram, pe Trégor, pe nomlak, garvi, vekad nistor baz zo moin dan evel. Pas bende, me alies. Barzonegou, an afaral. Bon, per vuan an aouen deus an natur, deus a vue, deus a mao, deus an amza o tremen fe, vel pebler e bet, quoi, pebiez e bet, quoi. Met dreistol vem bar from, quoi. Vit kaout aouen, bar from, Karante, Levenez, Eslam, Anken, Emzavaden, Fuller, fin gwelerez bar from vise de a barzonegou, quoi. Bon, barzonegou diouiezek. Ya,
ze neweso alleen newaze. Zo best schrijven dingen gaan scholiades studieers dus schoolweur Charles de Gaulle in Lille. Waarover studiaden just waar scridu diujezek quoi. La double écriture. La double écriture. C'est de se prendre les rues, on a ce de Bern Goulen au Gani, vide Arnauden. Nog een deze naam met de niveau poëzie zoals we de master do. Het dus geen verje na ze. Pis me schrijven mee. En de l'ender gallica en daar compliqué door. De la création bilingue en poésie, expression contemporaine d'imaginaire linguistique et culturel minoré. Naze zo bars mapuche de Chili, une indienne quoi. A scrive eneyes mapuche ag espagnolek. Naze zo bars de Burkina Faso, passere et ano. A scrive eneyes mosse et yesse ag egalek. A me a scrive et brezronek ag egalek. Oui de bazonego quoi. A hi deus ken verdiet toen trouze. Hag benefin, on tostoar deus an Indien a deus a Chili, enfin deus lennet. Nem gavon tostoar deus a ma pouche. Ya. Bon, sais-tu travailler CV quoi. Peler a pegol se skrivan. Deus ma zol skrivan, ma bureau a skrivan per vion. Deus a beure, hag a ouijo de nabarde. Met de sol deus beure. Tapen meus a pleg pelzo dija de skrivan un tammig bemde. Un neube de gwerzenou pe frazenou. Ja, neube gwerzenou pe frazenou konsplen. Gwerzenou de ver, quoi. Pe frazenou konsplen a pros. Pe notenou na diwa met nam laket. A pavin a wend na an pelor gant intam quoi. Skriv an ran da gentan war kaiero skol dans le rayon quat. Hag a-rog laket ane war bapa evit diwan et peur vuan ar menoz yoze pe a sentiment yoze pe a sentadur yoze ba ma spirit. A naze vin bet merd a ribotet e mez a lias en doden ti pe a hedo en ojen balak pe naze bas ma gwele deus nos pa negous ranket. A goude pe vin ai bet ribotet en tam, treuze, e hat skriv an naze gant eus stilo war paperlizer pe paperlise quoi, remer paperlizer de se quoi. War paperlise, la kanet prop, un très prop. A goude na a ouijou me ra la vech e vis skrivaneg an an urziater. Donc gwell abil gant trevze quoi, donc gwell duet. A peruan e klas an malak de lavo witon. Setu mab din eus begret da dial Girodon a ye gwech an amza. A hendal ma zo tout bichede. Biskriv gant urziater, kas o penad. Setu penaos ran quoi. Skriv an tam bemde, quid da bluan de velgi quoi. Mais c'est so bet lardi per Jacques Ezelis lardi e re evel quoi. A me songe de mar a hema evel se. Na ma din do ma obri. Bon. Setu penaos a pegos skrivan. Dar un predou ben man gant skrivaniarienal. Tu me zo el skrivaniarienal ali zo war. Ba e kevridig eus skrivaniarien breiz, setu o elanne ali zo war.
Bedon bare penet pempe roer la on bet bar jury with a prijo ke vredig ez skrivaniarien ha met monsieur Galchon ben meus pron enfin doba gam do lagad c'est tu ne wan ket donc de bo près dans on que gwezelen Bern Lerio vi c'est très gon j'ai do pit drivar nugen egal roer pezei c'est brazonek de laine bio-noir, on que gwez d'or kein, c'est une goulen en Francis Favreau, kemer ma place. Mais d'ailleurs, me sera de tu de well tout le mat de. Bon, bah, skol vreiz well en skriver ni rien, bah, on va se bezo, bah, salon chou avec well die. Gant an amezei en skriv evelon Yann Berpiriou, Francis Favreau, Daniel Giraudon, Madal en an amour, so gant de kichen dumo. Bede ganer gandi komz ganer bon mettez wa 30 km quoi et Kerugen wa hi et Plouberia Roy Hills azo Barzos azo chom mais plus dat Bernest Tanguy Yvon Armen Bernest Tanguy n'est que de nek en amazing met figure labo gant Roy Hills di gwadem aliers labo samos gred on eus bladen e pedariez ne oeso a gant zon erien brut de trivel Jean-Michel Veillon tout da raison em gavioù gant a lenerien zez o poezus frouezus tri e non gad gant a lenerien gwechal bon just gant skolidi mais ze vegwel ad aliers war. Mais gant tu deux die o tiski brazonek, poezus kat da un predo, salon siou, pe gwell o brazonek, pe semese. Troidigeziou vraiment. Trei bichke kemese di, well hedin skriv a war reon evit trei, mais pur e goulen a gani a liez goch o gojal nelan ket nar, quoi. Roy Hills meus tro peor leo, bet skrivet gantan. Deus a zozneg da brazonek. Ils vont le men, meus tro d'un, meus leo bet skrivet du aven l'ennu. Gérard Le Gouic, meus bet tro de brazonek, oye. Ils vont men meus une anal de drei. Bon, ma un on bet tro die e zozneg, brazonek zo bet tro de zozneg pe nalamaneg e lituaneg vech benak quoi. Hendal skriver galeg meus begredie goch a gojal a gran c'hoaz met kentor naze oud studiadennou. Meus ket de gavdini skrivet kamat e galeg treo ijinet. An ijin a deux gant a brazonek. Deux ket gant a galeg. Zei marvat de ma hema yezvam hag eus le kroget de labour de ganti a vredouar quoi. Bon, a studiadenno meus skrivet e galeg e diwar ben zevenard ur Breiz per vuur. E lenegez meus skrivet diwar ben Renan, Ernest Renan, bah, puis on bekelen ar landreger. Et meus skrivet dreistol e dar un predo gant Breiz hag a brezonek. Skriven meus ie diwar ben Henri Paulès, a zo bet mignon di, war an diwer, mais fin, bon, zo bet dim meur vech. A Hendal, meus skrivet diwar ben a sportou a c'hoarioù Breiz, roun, kalz dreon a ze. Bon, Hendal, bon, petra lennan, bepsa tre, bon, lennan en kaz, même stra, gant ma chom ma daolag di ar c'hoar, quoi. Met tiz de en tam ma skran lagad di oar klevet ar suk, setu wech a gwejal ave pikou du, quoi. Ouelan ket gwelat. Mais Hendal, lennan kalz e boazoneg hag e galeg. Vraiment, da skouer, on len... a chud meus len da nevelou hervi bihan e brezhoneg tra o kwer. A naze roman rual urne a mar glas.
Hendal en tout pis vi en bande gans kolreiz e brezoneg hag un dan rasant deus pis en bande di e galeg. E galeg hadlenan, Maupassant, Mérimée, Céline, a bremañ a hadlenan pigur on skriva du ar ben bugaleaj, ma bugaleaj, a bugaleaj dre vras, e lennan kalzie hag a blijni sabatier. A ie invoreno pagnol, e barzi invoreno ma an gwell an espagnol. An a vasno, a tud vese quoi. Voilà, setu. Bon, na hepele c'hoaig an malabo. Ben, da vez an embannet prestik, enfin, pa vo preskol vreiz, un dastumet barzonegou. Ker a stivel. E son joan de gentan laket kan ar stivel, quoi. Mais o chom ba pon stivel, hein. Setu, pos unik leo kan ar stivel, quoi. Mais bis la ardiz, vi se komprenet de kan al an stivel. Mate se war an tout so, hein. C'était me jacket ker stivel, mais mate kan. Mais oel ra din kan, hein. Mais a fin bon. E barz vo naze vo etrezeg an aberzal diviet. Zo diviet. A naze hentou a hornog diviet. Ne se ken. A naze vaenez an dime on manque d'arrêt. Tu me l'as commandé dans là. Also une mal. Ok, comment. Vos un darn de à barzoneg ouzoare met trop de egaleg darne egaleg hag zoznek hag unon etamazir ma helan. Figur ma skriver de barzoneg kenavo lunes matou. Hag bon, zo bet en bannet bar zo geloen deus apenoz roazon kabile de roazon gant droidigez e galek, me ma goulen gante la madem in chorhan e gadi an droidigez bon, diur ar galek na, e tamazir, quoi. Car tout so deus strolad ar peur, moment de la paix, agara war dro meret bro Algeria, zo bet bar bled kinnig a barzoneg de vamm, mais egale, quoi. Da vamm lounez. Setu bich zede, hag vefe un tourle de zareze. A naze le roal an iso diemban amsked an diskaramza. Ya. Deude an diskaramza. Amsked an diskaramza. Vo de heul. Rafe sens de raio leo teoar, quoi. War stern e hendal elia de glizaren, donc eo a leo kenta, an elia de vo MVT, emo an iketa. An elia de, zizo kronikou ad an evelo. An elia vo pemvet leo, a vo randvez e seizavel ar bet. En mondialisation, vraiment, quoi. A rombars. A rombars seizavel ar bet, nek e seizavel konfort, non? Oa, norsalier e gwejal oa seizavel. An aze helia de Guascado, hemañ. A vo naze an helia de vo bigornet suk a bar a meil. An aze envoreno, naze aboué nantekon pevarzeg a treugen. A vo randvet an terzeien. Ze dreisol an amzan rombe mer, quoi. Bon, setu. Bah, setu, regardim, j'aille là tout le train, hein.